Nih. Data ni natagay ni Ronald Vlog ni. Intugot mi lang aro dito napan Ilocos kaslamit lata problema lata. Abay Ronald Vlog anya ti problema mlaunan. Kasano man ngamin boss. Intugot ak lang aro dito may bayan. Kasano nga mag-anak yung tagdigos mal? Apa ya? Kadamo at dati kitang dita bay-bay ka at dati kakinkinibin na kakinkinayop ko na. Ay, dahil ti problema. Sino nga yang malidayan mo tikas nga paspasamak. Ay, win. Nakat ado di nga naka-beating suit. Apay mo kaya nga sigan? Nakat ado nga naka-beating suit dito. Dangar ti partner na. Ay, partner na palang dayay. Handa pa mo pa. Kano nga iba tanda mapamumot na takibinan. Kano malmal mo to ako mabalik ko nga panalawon Ay kasay. So gayam mo. Gayam ka. Kapay nga ruta manidliday ka pa lang. Nakaragragsak ito bye-bye. Awan diti ragsak mo talaga no ka. Awan diti kadkadwam. Kumbaga kanyayo ata dati kadkadwayo. Ay. Dumo mo lata No, dati kadwam ngamin niya. So nga dapat kuha makabirok ta. Kumate kakinkinibin mo dita. Anang arot ke kuan? May natigasat ko na. Magbaak na talaga na. Baak yun. Madi Ado, agad dita kanya. Mula nga pampansinan niya. Minta. Karmila unay pa nag-focus mo. Tikwa ngamin. Panagkurkurong-kurong mo. Gitara gamin. Ubram sabalaw. Laro! Kinangamay bayadan! Ay! Ganda na ya. Digduman?